ام بخیر هاتنا همو میوان کو ایشف بشتاری شاهیا 19 تیرمه بونه همو میوان مین حاضر خودین و شورش حوالن گازی دسریده و مالبات شهیدان و همو اندام سازی و دزگهن کو د روجاواده و د شورش او د جی خو گرتنا ام بخیر هاتنا و همو دکن. نرحب بكافة ضيوفنا الكرام من كافة مكونات ومن كافة المؤسسات في هذه المناسبة العظيمة في الذكرى التاسعة من ثورة روجاوا ثورة 19 تموز. ام بخيراتنا وحمياتكن سرسرا وسرچاوا مناتنا. هوار نيجا بريا گو ام پروگرام خو دست بي بكن ده حضور اري هوالن شهيدان ده لبرانبري مزنايا شهيدان ام خليك ريزگرتن بسكنن. شهيد تاج سري گلانه ساخند دل ده تجاري نامرن. وایا روش دهلا کذبن پرتی چاوین جتینا روناهی کتی دل شواتن آخا کفنار زاروکن جهیوی بپار ای کردا دجمن تهشتی بیجهو بیوار و کردستانا بحسرتا آزادی کتی نل روش هلات بلا بری ول روش آوابا وایا جور روش دهلا جبوه. لسر شوپا ريوين آزادية بهيفيا دل دايكن شهيدان دان ري بخملو جوانيات ياين آزاد وبأبينا درويش وعدولي سوزا خو گريدا بباربان كبدودة لكوباني واري صادق وشيلاني لبردو عين شيخ معشوق خزنوي وبآواز جميل هورو زاروكن آگرو روجي بسر حشكيا كوچرن ديركي دنوز دي تير مهدا جي احمد خاني را گوتن ايدي بلا مموزين رحت رازن وايا امتين شه سوارن آزادينا سوزدارن آب خونه يپگنه يپجنه قصدنا ام. تماشاوان مد دسپیک شاهیا خود اخافتنا دسپیک ام سر ناوی پیاده برز صالح مسلم دعوت دکن کرم که اخافتنا خو بکن. گل میجا خودی شورش 19 تیرمه حوالن هیجیا میوانن بنرخ 19 تیرمه بیرانینا نهمین آسال وگر 19 تیرمه الوا همیان پیروز به لگل کردستان جی پیروز به مناسبه امجار کدین شهید خواب بیرتینن بده هزاران شهید هانا کو و پیوجه و شورش حتان ری ایرانین و 9 سال مدار باز کرن امگیش نوه آسته که امکانن به سرفرازیل و داره هیرو 19 تیرمه پیروز بکن. 19 تیرمه وقتا کچه بو دما کچه بو نج والا هیچه بو. 19 تیرمه گاوک بو گاوک دیروکی بو گاو دیروکی جی ده دم خدا که بین آویتن جی خود دگره یان جی به والا درکوه. ده تاریخ ما دا ده دیروک کردان و کردستان دا به دهان دم وها هاتنه و بریار راست و ایهانه که کانه به پیش خینه نه هاتنه ستاندنه او فرصتانه سرمارا درواز بونه. لهما 19 تیرمه نه وها بو. 19 تیرمه گاوه که پر جسور بو ده دم خدا بو ده دم دیروک دا بو جبر وی هاوی جی گرد و حتان ری رو جبر دوام دکه شورش خلقه گشکی ای دنه و عالمه جی
نه در روکه دادبن نه مهان دبن بسالان باندور خودکن و جیان گلان میجی گلان روس جواک گشکی دوگهرن و حتانی معادله ایهان الهرم جی دوگهرن شورش تیرمه جی بوی هاوی بو براستی او قهرمان هانا کو بریار ستاندی بریار گل کرد کستاندی راب 19 تیرمه چه بکن بلکی وانا جی نظام بکد که حتی به درجه واره لهما زانبون بریاره که دیروکی ته خواستنه او بریاره ستاندن بریاره وحد دیروکی دا وکو مری دندکه که د موسم ودا د وقت ودا د درفت مناسب د بچینه و لیبنرن خودی لی درکون بین آفدان حتی نکو دندکار را به داره که به کانو به میوی خواب بگره ایرو جی 19 تیرمه هجوه او دندکار د دم خدا د وقت خدا هاتا چاندن بخونه شهیدان هاتا آفدان حتی نری هیرو جی خودی خوانه د پارزن دخوازه برای یه پگه دخوازه برای یه پجه دخوازه برای قصده به 10,000 شهیدان خونات آفدان و هی روژی امرادون میبی اوه دخونه جبر وی هاوی دبه هر کس خوشک زانه به 19 تیرمه نگاوه که جرزه بو گاوه که دیروکی بو و این حتان ها جی بردوامه و به این سالان جی بردوام بکه حتانی که نتوی دموکراتیک لطوایی حرمه با آواد به او خواسته که شهید ما او انسان مهانه که خون خدای جان خدای جبو نتوی دموکراتیک جبو گلان براتی گلان جیان هفبش حتی نکو او چید به حتی نکو پیکتن او جی خواسته که شهید مگش کیان بو آدو امین دبه کم خوشک زانه بن گاوی 19 تیرمه که هاتا آواتن نه گاوه که جوالا هاتو بو آویتن و نجی تبه تشتک هاتو بو آویتن ویا بنگه خواه بو بنگه خواه او انسان آزاد بون ایهانا که 10 سالان برده 10 سالان نه 10 سالان 10 سالان انسان آزاد چه ببون ایهانا که شعار آویتی ایهانا که سلوگان آویتی دبه برخودان جیانه جوه دمه دا و دندکه هاتو بود چاندن دوی گلی دا رحی برخودان هاتو بود چاندن ظلم قبول ندکر اراده خواه آزاد بی اراده خواه آزاد کنه بریار خواه بستینه رخصتن خواه چه کرو جوه تجربه جوه خبرت 10 سالان برخودان زندانان که هاتی داین سرهلدان قامش لکو چه بوی اوجی تجربه بو امل روجاوات را درواز بون وانا کشکی گیش نسر افده هیشتن که بریار راست د دم راست د وقت مناسب ده د 19 تیرمه ده د 10,012 ده بستاندن و هیروجی ام انجام و ده بین کو گیشته چه آسته و دما کو دست پیکر هنه کنجمارا گو گونچد کنه گوتنا موابو د دیرو که کرد و کردستان ده امتم عسکر خلکه بونه رشکر خلکه بونه مجبور خلکه شر کریه مسر کفتنج بو خلکه آنیه جارا کتنه هم د دیرو که ده که لشکر خوابنه و ام بونه لشکر خواه و اونهی رو جا انجام دبینه کچهات میدانه اما و مسیره جی بردوام بکنه جارا پیشی گلک بریار خواده که لشکر خواه به جبو خواه بخوابته جبو پیش روژ خواه بخوابته جبروی هاوی برا حتانی نها لیسکی کدبن و دجمانی که به پروژه را ته کرن و دجمانی هانا که بروجاوا باکر و روجلات سوری را ته کرن گشکی جبر با سیستم هانا که لسر وی اساسی وی روژ لسر بنگه و شورشه هاتی آوا کرنه جیان هفبش انسان آزاد گلی رخستن کری براتی گلان آزادی جنان و آزادی جواک گشکی وی تشتی قبول ناکن در دوره ما قبول ناکن دخوازن جاره کدین کردان وگرینن جخارب لشکر کن دخوازن دست خود آلت کن دخوازن کردان بخواب برد نه هفدو ولی اسکانا بو 500 سال حتی لسری مته مشاندن لهما گلی مهشیار بوی گیشتی آسته که نما بیتشتی قبول دکه و نما دکه و وفخانه جی و تجاران جی و نکه و خدمت کسی کیه راسته رمه وکرینه دست مجبور آشتی وکرینه همیشه هم هر کسی که کنم بکن با هوا که کمجی ناس بکه چانده من ناس بکه ناسنامه من ناس بکه زانه بکه وا گلال و داره هیا وا گلال خودی وی ولاتیه و ول و داره جیان بکه ببراتی بوکهوی بوی هوی هم هنه لهم وکی دین جاره که دین مفگرین او تشته آنه برک و بسالان لسری مد کری 100 سالان لسری مد مشاندی و یا نمد مشن
نقطه که دینه گرینگ جی هیرو الکدر کردستان بنر الحر چار پارچه کردستان هیویان گشکیان بروجاوا و گریدای به شورش روجاوا و گریدای به سرالدان هانا کلوه درت مشاندن گریدای به قهرمانه کوهاتی داین لکوبانه شهید هر چار پارچه کردستان تیدابون بخونه شهید هر چار پارچه کردستان سرکفتن چه بو سرکفتن کوبانه چه بو و سرکفتناجی کردستان گشکی کرا یک کاری که خوی دیروکی کر ارکه که دیروکی بو گو گشکی لدور کوبانه دوه برخوادانه دا گیش نفده واجی یک جا انجام شورشا 19 تیرمه بو جبروی هاوی جی دوه ام خوشک لبنرن یکتی کردان به 19 تیرمه چه بو برخوادان کردان به 19 تیرمه چه بو هیرو کرد گیشتن آسته که ده حریم خود ولدنه دا دکتن معادله لهم افاناجی بی گمان بی کرتاسی بی کمای نابن جبر ذهنیت که این حطان هاد رجلات ناوین ده او ذهنیت کفن یان دخازن بدیسپوتی بدیکتاتوری مدبن حکمی خواکن ایهانا که دخازن بگرن او جی دخازن مفگرین بری 1000 سالان حکم خلافت ارسر ما بمشینن اما بریاره ما بریاره ام نوید کن مادام گلک هو بویه تعمی آزادی جی دیه تجاران گلی وها ناکف نبندستان و تجاران ناکف نقالبان و تشتی که آنی میدانه ارکی که بجی آنی جی تبگر خوش برواتنه نبروی حرکت زانه بیم جبروی آوی جاره کدین ام شهید خواه بیرتینن بده 1000 شهیدان حوال شهیدان بریندار شهید ساقه کد نف مدانه ام لوانا گشکن پیروز دکن دایی که شهیدان که پارچاک جکزه خدایی جبو آزادی جبو کرامت وی ولاتی ام دسته وانج راد موسن و ام سرکفتنه جوا ورد خوازن و گلک اسپاس جبو گشکیان و سرکفتن یامه گلک سپاس جبو اخافتنا برز صالح مسلم دیسا جارك دين بيرانينا نهم آشورشا 19 تيرمه دي شخص وحاضران ده دي شخص ريهاوالن شهيدان ده ام لتواهيا گلن خواه به همي پیک هاتین و لحمي گلن جهانه پیروز دکن ام دبجن شورشا 19 تيرمه سوزامه یا گو ام سر دمشن حیانی داویه ام بگیجن سرکفتنه نهاجی اولین هجا جبرگو شاهیا ما شاهیا کیف خوشیه ام هنرمند روجاوا ین شاهیا بازن زاگرو سیفت خوینن گو اوجی بستران خواه بسازن خواه و با آوازن واین خوش و شاهیا ما خوش بکن و وجی بچه بکن که پیشوازی آوان بکن
زابومتي نازخ لغوها بيجانة خمها باشي دنجي نعرانة زابومتي نازخ لغوها بيجانة سواري رخشو هدبانا لميدانة فخاري طونا درسي وزيلانة خلي 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 خل الجاكو تشيكا ووام بالبليخن كرزيرستان بشتارو من العربيخن كرزيرستان بشتارو من العربيخن كرزيرستان بشتارو من العربيخن شلبانين أبوي زند ومالانه بازين زغروسي رومتا گلانه شلبانين أبوي زند ومالانه بازين زغروسي رومتا گلانه ليخن ليخن بازين زغروسي ليخن هلدن طولو حيفاز المصالانة هلدن طولو حيفاز المصالانة هلدن طولو حيفاز المصالانة هلدن طولو حيفاز المصالانة بله گلک سپاس جو هنرمندین روژاواره گوب جوش و هیجانک خوش شاهیامه دست بکرن 19 تیرمه بانگا و جینه 19 تیر مهی هیویا آشیتیه 19 تیرمه شورشا گلانه کرد و عرب و سریانه 19 تیرمه زندن جوانه خودی درکتنا لمافی جن و جیانه 19 تیرمه شتلا آزادیه سمبولا و کویه 19 تیرمه اوین و جیانه شوپا رامانن اوجلانه نهال سر ناوی هوالین گازی شهیدین می جیان دکن هوال دلار ام و دعوت دکن کو اخافتن بکن ام دەستپێکی ساڵڤێگەرە 19 تیرمەی ساڵڤێگەرە شۆرەشە ڕۆژاوا لە هەموو شەهیدên کوردستانê سەرۆکاپ û hemû gelên welatparêz pîroz dikin. Bi rastî jî rojekî giring e yanî mirov yanî bi çi hestî yanî çawa hestên xwe anîna ser ziman belkî zehmet be ji ber yanî salvegera destpêkirina şoreşê ye rihê ku ji Kemal Pîr û Xeyrî Durmuş û ji berxwedaniya zindanan hatî girtin agirê azadiya ku ji zindana Amedê pêketî li Rojava geş kir û bi rastî jî yanî bedelên pir giranbiha bekî hatin danî şehadetên pir mezin çêbûn birîndar û gaziyên şoreşê çêbûn lê seroka pojetîne ser ziman ku yanî şoreş û azadî bê bedel nabe bêguman wê şehîd jî çêbin wê birîndar û gazî jî çêbin em bixwe jî wekî birîndarek yan jî işte gaziyekî vê şoreşê bi rastî jî yanî şoreş di şexsê şehîd xebat dêrek te û gelek li hengên ku di vê şoreşê de xwîna xwe rijandine em li hemû şehîdên şoreşê pîroz dikin û bi rastî jî şoreş be vesîleya şoreşa Kurdistanê giştî ku bi rastî jî gelê Kurd bigêje azadiya xwe li ser vê esasê jî ji hemû hevalara serkeftinê dixwazin. Karin vê bêjin. ام سپاسیا هوال هوگر دکن لسر ناوی هوالین گازی اخافتن کر نهاجی هونو و کوما رقا هنرمندن ما منا و ملك بستران و چاندا هوالین مين عرب کو جرقا تا كتنا ريحتا هاتنا قامشلو و عاموده وجمره بچاندا خو و بستران خوين بهنرا عربي وجمره پیشکش بکن الله يسعد مساكم نتمنى لكم السعادة وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وشمال شرق سوريا بألف خير ونظل بسلام وأمان وأخوة متحابين نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
تمرين مرت غروب ولكن تعرفيني تمرين مرت غروب ولكن تعرفيني حبل المودة انقطع ما بينك وبين يا نارك خفيف تسلى جهنم البحشاي تسري بجسمي غدا ما بين كل عضاي يا هاي دربك عادل عالراقة يما يا ناحي راس الومي دربك عادل عالراقة يما يا ناحي راس الومي ويشوقوني تاج خضراء الوم سماح وما هو بين ويشوقوني تاج خضراء يما ومحلال وما هو بين عنيت عنب عنا يما عنا وعلي احبابي عنيت عنب عنا يما عنا وعلي احبابي اول عنا للدنيا يما ثاني عنا لشبابي أول عنا للدنيا يما ثاني عنا لشبابي وهذا الرقة العادية الوم رحيبة بالضبين هذا الرقة العادية يما ومرحبة بالضبين الوهلة لدلال بهوا يما ضربت بالسفين الوهلة لدلالك هواه يما ضربت بالسفين هزيت من منامي يما حسيت ذاب الرجي هزيت من منامي يما حسيت ذاب الرجي يا مرة قيتي مشين يما عند السورة
المتغاوية بجسرانيك وهذه رقتنا الحلوة المتغاوية بجسراني وعلى فراق الغوالي والله اللي دامع يا عيني على فراق الغوالي والله اللي دامع يا عيني ودربك عادل عالرقا يا داير السلوبي ودربك عادل عالرقا ويا نحير السلوبي اللي يشوقوني دق خضرا المهم سماح ومغوبي ويشوقوني دق خضرا ومحلال ومغوبي. أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غلق واصبح الصباحي أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غرد وصباح الصباحي أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غلق والغاوى ذباحي أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غرد وصباح الصباحي أني بوادي والحبيب بوادي 20 جهادي الصدر لواح أني بوادي والحبيب بوادي 20 جهادي الصدر لواحي أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غرد وصباح الصباحي أني بربعة والحبيب برابعة أني بربعة والحبيب برابعة شحيلوها الجمعة لبان الصباح حيلوها الجمعة لبان الصباح أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غرد وصباح الصباحي أني بشلة والحبيب بشال أني بشلة والحبيب بشال شربك يا دلة والهيل فواح شربك يا دلة والهيل فواحي أرواحي يما عالحليب أرواحي الليل غرد وصباح الصباحي
ام سپاسیا کوما رقا هنرمندن مین هیجا منا و ملک تاج هرما رقا بری خدابون ور و بوی بشی خوش يجستران عربي كوج مرة بيشكش كرن ام سباسيا ودكن. كل الشكر لاخواتنا من المكون العربي القادمون من مدينة المحبة مدينة الرقة. اهلا وسهلا بكم في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة الذكرى التاسعة لثورة روجافا وشمال وشرق سوريا. هوان هيجا رهوان دلال حمی بجدارین ما حمی تماشاوانین گونهال ما گوداردکن سر اکرانین سترک تیوی. شورش 19 تیرمه بسایا زندو بندن یکینین پاراستنا گل یه پگه و یه پجه پکاتیه لوی داره بردف که یکینین پاراستنا گل یه پگه رهوان نوری محمود لگل میا او جا خافتنا خود دوی بونه ده بمره پارو بگه. فرمو بکاوال. بله وەکمن زانن ئیشەv پیرۆزباهیە کوستێرک تیڤی چێتکە درێکا vê bernamê re vê şahî re em dixwazin 19 tîrmehê li ser navê hemû şervanên YPG, YPJ an jî Hêzên Sûriya Demokratîk xese de li mîvanên hazir her wiha hemû tamaşevanên Stêrk TV gelê Kurd û gelê azadîxwazan jî demokratîxwaz em pîroz dikin. Bêguman dema ku em 19 tîrmehê dibêjin sebebên wê natên bîra me. Yani çima 19 tîrmehê di bingehê wê de zulm hebû, tedarî hebû. Dewletên despot, dewletên dagirker, dewletên ku statûperest, dewletên ku mafên gela dixwarin, nasname înkar dikirin, perwerda wan înkar dikirin, çanda wan înkar dikirin, îradeya wan înkar dikirin. Li ser vî gelî didan meşandin, hêlişt ku civak bi hemû hestên xwe, bi hemû baweriyên xwe, xwe komî ser hevdû bike û bikaribe mewqifekî li hember vîna deyne. Ji bo vê 19 tîrmehê bingehê azadî ye. 19 tîrmehê bingehê jiyanekî demokrat e. 19 tîrmehê bingehê jiyanekî bi rûmet e. Ji lewra 19 tîrmehê werqasa girîng e. Di 19 tîrmehê dema ku em tînin bîra xwe bêguman em dîroka Kurd jî di ber çavra derbas dikin. Her wiha paradigmaya rêber apo a ku 40 sal li ser wîna xebat hatiye kirin jî di ber çavra tê derbas kirin. Van heqîqeta eger ku mirov nas neke, eger ku mirov fam neke, heqîqeta 19 tîrmehê dernakeve holê. Ji ber di hindir rojlata navîn da bi vê şiar gelek alî rabûn. Gelek hesa got ku em temsîla şoreşê dikin. Navê xwe kirin Cêşil Hur, navê xwe kirin Rebî'el Erebî, navê xwe cuda cuda nav li xwe kirin û xwastin ku hêz û enerjiya şoreşê qenalîzeyê bercewendiyên xwe bikin. û ketin bin xizmetê dewletên statûperest. Weke Tirkiye, weke rejîm an jî İran û hêzên ku dixwazin hegemoniya xwe li ser herêmê bidin meşandin hatin xwe rêxistin kirin. Lê belê heqîqeta 19 tîrmehê bê tereddüt dewam kir. Gotina wîna destpêkê, gotina wîna dawî wek hevdû bi heman armancî ji bo azadî, ji bo demokrasî, ji bo rûmetê xwe rêxistin kirin û şoreşkirin dewam kir. Lêlmelê din em binerin çi tarafên ku xwe îddia kirin ku şoreşin em îroj dibînin ku kes ji wana li holê nemaye. Hemû taraf, di hemû rojlata navîn da kesê ku gotin em şoreşgerin, em şoreş dikin, li holê nemane. Tek tarafek heye ku îroj rejîm e, ew jî dibin riayeta Îranê de ye. Tarafê din heye ku îroj çeteyên ku ji Daeş û El-Qaîde û Cebhetun Nusra û van İxwan Muslimîn qutbûne ew jî dibin seytera serokkomarê Tirkiyeyê û imkanên dewleta Tirkiyeyê dane. Li tarafek din heye ew jî şoreşa ku ji bo azadî û rûmet û demokrasiyê karkiriye ew jî li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojlatê Sûriyeyê. Ji lewra pêwîst dike ku her hemwelatiyek ku di vê herêmê de jiyan dike,
her insanekî ku hêviya azadî û demokrasî û kerametê têda heye pêwîst dike ku vê şoreşê bi wê meعنeyê nas bike. Ev şoreş di bingehê wê da ku hêzên me jî yek ji ber hemên vê şoreşê ye, yek ji ber hemên şewra civakî û şewra civaka ku bi azad û demokratîk nîqaş kiriye û biryar girtiye, her wiha gelek saziyên din ê ku di encamê vê şoreşê da derketin holê, çi aborî dibe, çi diplomasî dibe, çi tenduristî dibe, çi perwerde dibe, çi edalet dibe. Bi giştî sazîbûyîna di herêmê de hatiye avakirin, çi biratiya Kurd, Ereb, Siryan, Çerkez dibe, Ermen dibe. Evana hemû berhema vê şoreşê ne. Ji lewra evana wekû ku hevalên berî min jî gotin ku bi de hezaran hevalên me di YPG, refên YPG, YPJ û Qesedê da jiyana xwe feda kirin û bi qehremanî şehîd ketin. Her yek ji wan wekû efsaneyekî, wekû melhemeyekî îroj di hindir dîroka şoreşa 19 tîrmehê da xwe daye îspat kirin. Van saziyana hatin ava kirin. Îroj li hember rengê hemû rengên terorê, hemû rengên dagirkeriyê, hemû rengên înkarê, hemû rengên îmhayê berxwedanek hat kirin û van fedekariyên ku şehîda birîndara gelê me bi keda xwe, bi xwedana xwe dayê û îroj em gihîştine roja îroj, li hember vêna îroj cardî êrîş hene. Ji lewra em cardî dibêjin ku pêwîst dike li hember van êrîşên ku dixwazin vê projeya demokratîk, vê projeya azadîxwaz, vê projeya ku jiyana bi rûmet diparêze, gerek dike ku hişyar bin em. Wekû ku me 19 tîrmehê da bi şerê gelê şorişger me dest pê kir ku ji endî werê hettanî Şêx Meqsûd, hettanî Efrînê, heta hettanî zor ava, çawa ku her kesî bi hêza xwe kete nava şoreşê da û xwe rêxistin kir û ji bo azadî û jiyana bi rûmet û demokrasiyê kar kir, îroj jî em dibînin heman xeterî hene. Di wî demî da teref hebûn, yan jî grûp hebûn. Ama îroj dewletên statûkûperest bi rengekî mubâşer, dewletên ku dixwazin hegemoniya xwe dewam bikin bi rengekî mubâşer, êrişî vê şoreşê dikin, vê projeyê dikin. Ji bo vê jî pêwîst dike ku em vêna baş bizanibin. Projeya civaka ahlakî polîtîk, yan jî projeya civaka netewa demokratîk, îroj muqayese yan jî münafese bi projeyên hegemonîkê di herêmê de hene. Projeyên weke rejîma Tirkiye ya faşîst, yan jî rejîmên ku mezhebî ku dînî İslamê siyaset dikin, dûrî İslama heqîqî ne. Li hember vana di nava münafesakî mezin da ye. Bi hemû imkanên xwe êrişî vêna dikin. Bi eskerî êrîş dikin, bi şerê taybet êrîş dikin, bi hemû renga êrîş dikin. Ji bo ku em bikaribin muhafaza li ser vê rihê şoreşa 19 tîrmehê bikin, pêwîst dike ku berpirsiyartiyekî xwezayî, berpirsiyartiyekî tabîî, herkes wacibê xwe dîrokî li ser milê xwe bigire û pêk bîne. Cardî em dihîn rewşekî şerê gelê şorişger dane. Bila kes nebêje ku van imkanên şoreşê mezin bûne. Êdî gerek dike em jiyan bikin. Na, qasî ku mezin bûne, ew qasa xeterî jî hene. Ji bo vî pêwîstî bi şerê gelê şorişger heye. Di heman demê de em ew qasa nêzîkî azadî ne ku mûyek di navbera me û azadî û serkeftinê de heye. Gelê Kurd û hemû gelên dîtir vê projeyê wê wan bibin jiyanekî azad, jiyanekî demokrat, jiyanekî bi rûmet. Ji lewra pêwîst dike ku em di bîranîna nehemîn salvegera şoreşa 19 tîrmehê da em bi wî rihî tev bigerin û xwedî li şoreşê derbikevin. û hêzên me wekû YPG, wekû YPJ, wekû hêzên Sûriyeyê Demokratîk bi giştî an jî pêkhateyên di hindir hêza Sûriyeyê Demokratîk da em bi vî rihî dewam dikin. Bi rihê şerê gelê şorişger. Bêguman ev hêzana jî ne ji edem hatine ava kirin.
جکد و زانبون و ذهنیت و ذاکره سیاسی وی جواکه هاتن آوا کرن جی چند و اخلاق وی جواکه هاتن آوا کرن جلورا نکتن بن تاثیر برجواندین دروادا و هر تم د خدمتا برجواندین جواکه دابون جبوی و به وسیله یا کوسترک تیوی روش بیرانینا شورش 19 تیرمه پیروز دکه و هم جی دعوت کرنه هم گل خواه میوان حاضر و گل خواه لروجاوا و باکور روجلات سوریه و سوریه بگشتی هر وحال جهانه چی گل که آزادی خواست دموکراتی خواست و جیانه که برومت هدف دکه هیسه اموانا هشیار دکن لسر و حقیقتی که اف سرکفتن کما به دست خستنه جالی دولت استاتوک پرست ایکود خازن هگمونیا خلوی داری دوام بکن وک دولت ترکیه وک رژیم یعنی وکل هم بر وینا هشیار بن و خادی موقف بن جبوی و جبوی سترک تیوی سپاس دکم جبوی میوان حاضر و گل روجاوا و باکور رجلات سوریایی سرکفتن بخازم سپاس دکم تماشاوان من هاجی ام هنرمند سومیا دعوت دکن کو ستران خو به دنگ خو جمره سترانکی و به هنر خو پیشکش بکن ام سری دب خیرات ناوت کن و سر سرا و سر چاواراتنه ام بی روژا پیروز بتایبت لسروکا پو پیروز دکن لمالوات شهیدا لچه هزیل وی دری رونشتی و ایگ دگول نهال چپل شردن
چبکن جبر گو براستی ام چقا بیجن برینا سری کانی تم کوریان ام سلاوا جبر حیا مالبات شهیدات کن ایگو نها دناف قامپاتن مالبات ملوی دری جیان دکن ام وی روژه لوان حمیا پیروز دکن ببرینش برگو هنرمند دین هنه ساعت حوالا خوش به ام سپاسیا حوال سمیا دکن سروی دنگوی خشک و او جوش خسته دل ما و همو میواننده نهاجي هبالين هجا جوارقها زيتونان جعفري نارنجين بچاند وهنر بفلكلورا عفريني ام كوبا جوفندي يا بنافي كومينا روج عفريني ام دعوتكن قول فيدري بجوفندك عفريني شاهيا ما بردوام كتشبك كي قرب جوان ره
گلک سپاس جکومینا روش آدیلانان را لسر دیلانا فلکلوری آهر معفرین چه بکه کی گرم جوان را میوانن من هیجان هاجی لسر ناوی ریوبریا خوسر ام پروین یوسف دعوت دکن کو اوجی اخافتن بکه بسریدا ام جی وکه ریوبریا خوسر و روژا پیروز روژا کو گلن سوری گشتی به تایبت جی گل کرد پیشنگتی کی راست کو بکار به شورش آخوا شورش امروواهیه شورش گلان لدار بخیل لناف پیوان راست ده جتنبونه تنه وینه کی خورد وینا آزادیه وینا وکهویه وینا کو ام بکار بن هیوی و رامانن گلان پیک بینن ام نتنه تقلیدک جوان تقلید شورشن کو دراپرینا گلان ده پیکت و لبل دهیویا شهیدا ده هاتا تونه کرن و بردوامیا وان شورش نهاتا مشاندن شورش اما ایرو خودی درکتن شورش امروواهی حمویه شورش اما شورش اکو همو گل به کرد خواه عرب خواه سوریان خواه به همو پیکاته خواه و به تایبت جی کو به پیشنگتیا جنا کرد کو جنن بکاربن ده دیرو کانو ده رورکی گرینگ بلیزن ایرو واته شورش اما دوی گرمایه ده خویا کرن شورش اما به هبونا جنه به مافی جنه پیشنگتیا جنه لدار کت تی بیرا محموه جی کو چاوه ام ده 2012 ده تنی او بو کو ام بکاربن به گل سوری را به هفره چند خالن کو ام لفدو بکن و ام بکاربن سوریه کی پیش روژه بدنا مشاندن لباله کسکی ام قبول ندکران کسکی و گلن هرم ده گلن کل سر آخه جیان دکه او وکنونرین خواه ندیدیتان هرتم ری پیشیام دابو وکرن کو ام براونج وی آخه کو ام بری خواه بدنا دولت نجدر و کجمره چاره سریه بینن لباله گله وی هرم سوزا خواه جدسپک ودان کو ام لسروی آخه ببینن ام پروژه خواه چه بکن و ام به هفره بکاربن سرکفتن لدار بخن بوان هیویا بوی عشقه بوی گرمبونه و بوی یکیتیه ما شورش خواه لدار خست جه 2012 و کو بری و 6 ساله تکوشینه کی مزل سروی آخه هاتا مشاندن تکوشینا گله کرد به پیشنگتیا تفگر آزادیه به کمبون همو کدان کو مکاری به شورش روجاوای کردستانه بری و بریا خواسر ام بکار بن و شورش تاجیدار بکن ام بکار بن وان هیویا کم بکن بسازی بکن بریخستن بکن بهز بکن ام به همو به هفره به زاروکا به مزنا به جنا هر کسک تبلی و شورش بون و سوزا خواه به شورش را مزن کرن و مکاری بکو ام بکار بن ببنه هیویا همو گلان به وی عشقی به وی وینه ما شورشک 2012 ده کو ام بکار بن بردوامی شورش تفگره آزادی لسر وی آخه لی خودی جی در بکوین و به تایبت جی ام بکار بن ببنه پارا انسانیت و مروواهیه جبوه جی جکوبانه تا دیرکه تا عفرینه پیل به پیل اف شورش مزن بو پیل به پیل اف شورش بهیوی بو پیل به پیل اف شورش بو خودی بیوان مروواهیه جبوه جی کو ام نهایی رو پیروز باهیان همین سال دنه کو ام دزانن نتنه گله کرد یانجی نتنه روجاوای کردستانه اف شورش ها بو پارا همو مروواهیه هر تم ام دبینن همو گل آزادی خواز ایکو دخطا آزادی ده تکوشین دکن ایکو دخوازن روجلاتا کی ناوینه آزاد و آرام ام بکار بن جیان بکن بری خدانا شورش ام او تبلی و شورشی بون جبو ویجی نتنه بو هلینا شورشگران یه گل کرد یانجی گل سوری بو هلینا شورشگران کو ام بکاربن مروواهی و پیوان راست مروواهی لور دار بخن جبو ویجی اف گله ها کدکی مزندان و افی گلی تبلی شورش خواه هر کس تبلی شورش کرد و مکاری بو کو ام بیجن ایرو سوزا مب شهید خوره داین سوزا کو مالبات خوره داین سوزا کو ام بکاربن لوی شورش امروواهی خوری در بکوین ام حتی نهاجی وی پیلی ده دمشن و ام دکارن بیجن کو شهید مدما کو سوزا خودان و
بسوزا خو بيكانين وسوزا خو بجهانين اف قالي هجي قالي شهيدايا اف قالي هجي رهوالين وان شهيدايا بتايبت جي ايرو دوي شهيدا رهوالين شهيدا هوالين مي غازيين شرهنا كو اوجي شهيدن صاغن بمرا هين بهترم بتبلي تكوشين دبن وبهبره في شورش دمشينن اف شورش بفي بيكاته دولمند اف شورش مزن دبه اف شورش زنگين تر دبه واف شورش وي بفي هستيجي وي حتى سركفتنه حتى كو ام بكار بن سوريتك آزاد سوريا کی دموکراتیک پرنگی کو ام بکار بن پیشنگتی کی راج بوم روحی حموی جی بکن روجلات کی دموکراتیک دناف پیوان نتوا دموکراتیک ام بکار من جیان بکن جبو ویجی ام دیسا دبیجن وکری و بریا خسر حمو گلما بتايبت جي مالباتن ماين شهيدة مالباتن ماي ولاد باريس حمو خير خوازن كو شورش تبلي شورشا مبوينا او بشورشا مرا هزي خوا هيفيه خوا كرنايك ام جبوا وجبو ما وجبو حمو جلاجي ام دبيجن نوزده تير مهل وحمو بيروز به بيروز بمبارك به ام سپاسیا پروین یوسف لسر ناوی ربریا خسر کو اف اخافتن جمر کرین ام جارکی دن سپاسیا ودکن جبرگو شورشا روجاوا شورشا باکور روجلات سوریه شورشا حمو گلانه حمی پیکاتیان جی خوته ده گرتیه دوی بونه آمده حمی پیکاتیه لور آماده بونه والآن من المكون السرياني بأغاني فلكلورية وثقافية من الثقافة السريانية ندعو الفنان القدير رابي على هذه المنصة لأغانيه الفلكلورية تبكى كي قرم جو نرمند رابي را يشبكاتيا سرياني مرلي 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 صاروا مرلي مرلي صاروا مرلي 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 صاروا مرلي مرلي صاروا مرلي عامل محسني على لا دعنو ساقيك يوريخ مرلي صاروا مرلي يقول عينو دي هوني على كوريخ مرلي صاروا مرلي لو قولا سفروني ما حس اللي ميشنتو مرلي صاروا مرلي 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 صاروا مرلي مرلي صاروا مرلي 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 صاروا مرلي مرلي صاروا مرلي لو قولوا تسفروني ما حس اللي مشنتو مرلي صاروا مرلي مرة اللي حاببتو مثرو من اختي قردو مرلي صاروا مرلي لو قولوا تسفروني ما حس اللي مشنتو مرلي صاروا مرلي بدي طول عينو دي هوني ألختو كوري مرلي صاروا مرلي 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 صاروا مرلي مرلي صاروا مرلي 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 مرلي
شكرا. gelek spas ji hunermendê hêjayê ji Bekhateya Suryanî rabîre. كل الشكر للفنان القدير رابي على هذه الأغاني الجميلة. هبان نجا تماشوان برومت امن هاجي بريخو بدن جماوال اخو امارا وين ريرين حاضران بگرن درباره ویبونه یا پیروز ده نهمین سال وگره شورشان 19 تیرمهی ام بريخو بدن جماوال اخو اماران ها نهاجي ام درباسي جم دايكه كي ببنين جمال بات شهيدك او دايك جي بكاري نيرين خو هستي خو دروجه كي وهذا دروجه 19 تيرمهي ده شاهيان 19 تيرمهي ده جمره بين زمان كرم که یاد تیجی روزه که وهذا 19 تیرمه ده آماده بوی تو چه دویجی؟ اول شخوا ام حاضر میوانی حاضر ام موافق خیرات نواد دکن ام حموشکا سلاف دکن و ام وی روزا پیروس روزه کی خوش روزه کی گش ام لحمو گریلای السری چیه ام وانا پیروز دکن و دسرید لسروک آپو ام پیروز دکن و حوالی مید گوره و برچیبونه ده هندر زندان آده ام وی روژه واجی پیروز دکن و دیسا ام سپاسیا قناته و دکن گوانرین مجیرو گرتن و روژه اف روژه کی پر بقیمت الجمع هبونا میه تکاری بیجه شورش 19 تیرمه ایرو زندی کرنا بحزار سالایه و اف روژ مر روژه کی پر گرینگه و اف شورش همه پیکاته تکاری بیجه یعنی تبلیوی شورش بون هر چار پرچه کردستان دسرید چه حواله گو دوی شورش د شهید کتن اموانا ببیرتینن ام بجنا خلبر واد طوینن و ام سرساگیج مالبات واد خوازن و حواله می بریندار اموانا سلاف دکن اموا حمیز دکن او جی شهید ساغن دنامد ام بواجی پر بمورالینن ام کیف خوشن و دیسام سپاسیا و حواله خوی حاضر گشا دکن و ساعتا و خوشوا سپاس دکن یادش بو وانیرینی تن بچن گل بابا کی الورجی او جی نیرینی خود درباره وی روجی ده بکورت شماره بین زمان پشتی ام درباسی جم حواله خود دلیل ببن کرم که یابو تج بو وی روجی چد بیجی بلش خو از وی روجی الحمام التي ولات باريس كسي بغيرات كسي بناموس كسي كودوزا آزادية دكي از توا بيروز دكي من الشخص يفا فالي فردا لحم كسي جي فكرة كرامان كي آزادية الجمهورية وديمقراطية الجمهورية تشرنجي بي تشولي بي برستكنين المدى از تخوازم خالك تاني بينم حردو هوالي ماي بيشنك هوال نوري وهوال صالح جي آنين سر زمان يكمين شورش ما دست بيكريا ده 1900 ونوتو دوا ده 1900 ونوتو دوا ده ما جو هشتي دوا ده بو برينن ده ما جو برخواداني هاتا الساندن ده ما بنگها وي هات شيكرين دوي ده مي ده باش خالي برخواداني وخالي پشكتني وشورش روج پشكتل دارد كوي هي كمين انا قمتي ده احتفال بيتكن امبير اينا وينا هي كمين نوزده وينا جبوي خالك جوا خلايا حشتي و 2004 جی خالق جوا خلايا يعني خالي برخوادانيا اوا كرنا بيكاكي حتى انا ده 1907 27 وينا حتى انا الروبر خالي وقدرت كفن خالي ازادينا اب يك جوا خالي يرد رجاوات تيمشاندن وابنه سال جيب سرت كفن اسقط بحث دسكفتي انا كمجبر دسكفتي مال لحمد دنيا ايدي بلا بنا خيانه جبوي فيناجي يعني حاول دنجار دي هوالي نوريد تشتاقوت تشتي جرينجا برع ام نبي ام خلاص بنا نا بقندري ويقوتني هنا كي باري ما جرانتر بوا جبوي باري جرانتر يا كمين تشجمت يا خستن كارو خباتا جو ريبرتيج ما خستيا بارتيج ما خستيا شهيدا جو خوينداش بويم آزاد بهم كركم لوقيني خدي در كفن يا كمين تشتتي خستنا بزنا خوازم دريشكم ما في قوتني بدنا هفان لخوا از جاردي فيروج الحما انساني كرد انساني عرب انساني سريان كسي ديمقراط كسي داخواز ازاد كيل تبا بيروز دكيم والعمومي مالبات الشهيدات تبا سلاف رجبوه تبا سركم تجبوه جارا كادن سپاس جبو نرخاندنا تا و سپاس جبو بشتار بونا وجي نهاجم درباسي جم حوالي خوا دليل ببن كاتش ريزيدا آماده كريا و درباسي دكي بكي قالك سپاس اماره نهاجي
دیسا جارك دن بونيا نهامين أصل وقرا نوزدي تيرمهي لوا حميان بجوش وهيجانا دليوا ببردواميا سوزا ميا قوهين لسر خطا شهيدان ام دمشن ام پیروز دکن توایا گل خواه مالبات شهیدان حمی گلین روجلاتا ناوین و جیهانه ین دموقراتی خواست پیروز دکن و روژا پیروز نهاجی اولین هجا جبرگو شورش آمای دموقراسیه وکومت بریان هاجی آنی زمان حمی پکاته بمرا حاضرن نهاجی جی چاند و فلکلورا پکاته یا عرب ام كوما بناوي على صالة العربية ام بدخوينين لسردكي جو اوجي بديلانك جفلكلورا عربي جمرة بيك بينن ندعو فرقة الأصالة العربية لأداء الدبكة العربية من الفلكلور العربي فلتتفضلوا.
فز وتلقاك. ولي يما ولي يابا منطوني للقرابة مثل الطيف الخلاني يا صيحا يما ويا يابا. ولي 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 منا وشلون بتعيد عنه لو تدروني شتمنى اغفى ما بينه دابه. جالك سباس جكوما الأصالة العربية للسيرفي جوفندا جف الكلورا عربي جارك دين شبكوا. میوان من هیجان هاجی ام هنرمند سلمان دعوتی دکن کو ام لدنگی وی خوش گهدار بکن و پشتی ویجی ام لدنگ هنرمند دانش گهدار بکن. هونو دنگ حوال سلمان بهوره. جبونا وی روژا دیروکی کو آزادیا ما مسوگر بویه سطحیف مخابن جوانی مل روش آوا بری خوددن ولاتي خريبية امجي بسترانا خوك هنرمند بانگی وان جوانا دکن دوان روژه ده آزادیه ده گول ولاتي ما آزادی مسوگر بویه انرژی کاوان جوانا پیوست گول ولاتي خوبل سر آخا خوشیان سر اردنگاریا خوشیان بکن بانگوازیا مجبوان جوانا وگرن روش آوا وگرن ولاتي خوب lo 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 كولانو بجاري ولاتي خدي قرلو لو 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 علابا چلوش يعتادي رو كاميرو باهي هاتي انا تشاد لو 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 لو
کوچ فری سر پیتای در ولادی غریبیه بس کوچ فری نهل نحلو زدی امن خدي وعرو ليبيان يسفلي إلو الرجع مبهات ديروكش مرد نفسينا حرس فانا الروبتي دولي سوري بهيبتي فرستي أخا ولاد فرستي أخا ولاد ذكرنا أخا ولاد ذكرنا أخا ولاد ذكرنا أخا ولاد ذكرنا أخا ولاد شرينا أخا ولاد ذكرنا أخا ولاد وما الخرابو والشوات اللي تاب بنت بيتي كاتشو خورتي ولا تفضل ما شد بلا وانا ولا غريبي لو لو والشواش بلا تهراد وسفندرا ولا قندتا وحمد بداي قتلو داو يا ما كردستان زماني ودبستان ويا ديرو داخله لسر بابو كلمة ولا تخمر الشاهن لغريب يأكله ولا تخمر الشاهن لغريب يأكله ذكرنا أخا ولا ذكرنا أخا ولا ذكرنا أخا ولا ذكرنا أخا ولا شيرنا أخا ولا شيرنا أخا ولا کجبر نظام و پریشان نان نیاران نخواه لو به ننگازو اگر آخا ولا تجواني رجعها نهيلة يا كردستان نرولاتي أوروبي شابو مجيد برجي نرولاتي أوروبي شابو مجيد برجي نهيلة يا كردستان نهيلة يا كردستان نقرنا أخا ولاد نقرنا أخا ولاد نقرنا أخا ولاد نقرنا أخا ولاد سيرنا أخا ولاد سيرنا أخا ولاد آپو جانه آپو رحی آپو رونه آپو وجدانه
ما نفديه ابو ريحه ابو جانه ابو رونيه ابو وجدانه شكراه يا دل توكد الانسان شكراه يا دل توكد الانسان شيام بيته فوشو صاره شيام بيته فوشو صاره ابو ريحه ابو جانه ابو رونيه ابو وجدانه ابو ريحه ابو جانه ابو رونيه ابو وجدانه قال لك سباس بونا وحمية سباس دكن بهبره چبککی گرم جهر دو هنرمنده مین هجا و وان ستران وای خوش چبکه و هبارن هجا تماشاوان برومت پروگرام ما هین بردوامه بستران و برنامه هنری هین بردوام دکه نهاجی دو هنرمندن قدر بلند بدنگین خوین خوش لگل منه محمد جودی و نسرین بوطان هر دو جیوین ها بستران خواه تبری برنامه بین چه بکن و
تشرينا دنيا وعالم بظالم هم شردك انجبويها دنيا وعالم بظالم هم شردك انجبويها هوي كردستان كردستان نابت تشرينا دنيا وعالم بظالم هم شردك انجبويها دنيا وعالم بظالم هم شردك انجبويها گرک من سکن انداز بر این حوالا گرتم همو شهیدین کرد و کردستانه و بتایبت شهیدین روجاوای کردستانه ببیرتینه و درن چاوین دایکن شهیدا سلاوی خوشور حیانی امرالی جریبر آپور دشینن سرکفتن مسوگره سرکفتن یا گلی کرده سرکفتن یا نتوا دموکراتیک جارگیدن پیروز أخلالي وايقدي بالبلوي ويبايا لي غسالي تفراك آخ بريشان وقدسي يوم هاجروي تبحسرتها هيلينا كأبروي ده أخلي وايقدي بالبلوي وبايع لي غسالي تفراق روي آخ بريشان وقدسي ويوم هاجروي بحسرتها هيلينا كأبروي شبكي وجهي شبكي بلبل الربن قنيا نالي ليناي تخما بالبلج خورا خوش بخوينا دا تردق بلبل نقف سازرينا مقصد سروقاتي ولاتي خو بلينا دا أخلي وايقدي بالبلوي وبايع لي غسالي تفراق روي آخ بريشان وقدسي ويوم هاجروي تبحسرتها هيلينا كأبروي
تيمازن نيار جبرد الارزن بس حياتم بون بهن لميرن مهود برزن بس حياتم بون بهن لميرن مهود برزن تنقون عبيد تيمازن نيار جبرد الارزن تنقون عبيد تيمازن نيار جبرد الارزن بس حياتم بون بهن لميرن مهود برزن بس حياتم بون بهن لميرن مهود برزن لميرن 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 مهود برزن لميرن 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 مهود برزن مجية آقاه سنجية جبومت مجية آقاه سنجية أمن بازن كردستان فكرة ما خندية أمن بازن كردستان فكرة ما خندية جبومت مجية آقاه سنجية جبومت مجية آقاه سنجية أمن بازن كردستان فكرة ما خندية من بازن كردستان فكرتنا ما خندية ولميرني لميرني لميرني مهود برسل لميرني 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 مهود برسل گردونه نمونا زانبونه تو پروانه گردونه نمونا زانبونه ام کبو که ناشتی باز دل شاخا زرتونه ام کبو که ناشتی باز دل شاخا زرتونه دنگونا بیتی بسن نیار جبرد لرزم دنگونا بیتی مزن نیار جبرد لرزم بس حیاتم بون بهز لمیرنم هود برسم بس حياتم بون بهز لميرني مهود برسم لميرني 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 مهود برسم لميرني 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 مهود برسم لميرني 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 مهود برسم گلک سپاس سالا بی سالا سرکفتنی مسوگریا کردستانه و آزادی آری بر آپو گلک سپاس بوه ام جينا همين سال وقرا شورشا رجاوا بيروز دكن سر كفتنيا مية بن كفتنيا دجمني مية چپك اكي مزن جبو اكيبا موزيكي چپك اكي هين خورتر هر بجي جبو میوانن من هجا دما ما بر بداوی و دچین هاجی پروگرام ما بداوی دبه جبو کو ام بداوی کرن بکن و پشتیوی در باسی سترانن کرمانجی ببن نهاجی ام بهبر برنامه خو بداوی بکن شورشا 19 تیرمه سالوگرا و شورشه کو و گوهری شورشا گلان ریبر اپو نتویا دموکراتیک به روج گلان را دیاری کر به روج لروشلات ناوین و روجاوای کردستان بوچ روزک و بو هیویا جیانک آزاد تماشاوان ما دوردجی ام دگیجن داویا برنامه خو نهاجی گوتنین حواله من دلیل کو بین زمان و پشتیوی ام در باسی سترانا کرمانجی ببن بله هوالي نيجا لبدر أمبر بداويا برنامج خواه دچن وكم زانن إيرو نهمين سال وگرا شورشا 19 تيرمهية 19 تيرمهي سترانك لسر زمان محمد شيخو وجميل هورو وآبي صلاحة 19 تيرمهي هل بستا جزيري وخانية
نوزده تیرمه کنه زاروکانه نوزده تیرمه کلیل که دو بهارا وی ولاتی دشین هاتیه نوزده تیرمه شورشا گلان امروواهیه نلوه داره و لحمی جهانه بهناوه کلیل که وده و حمی گلن برچی آزادیه و بسایا شورشا نوزده تیرمه و جی کداوان شهیدان بخون او جی سرفراز و آزاد بجین هر شهیده کی گل سر و خاکه و بسایا شورشا نوزده تیرمه جان خو فدا کرنه هل بستکه آوازکه تیبکه جا آوستا قرآن و انجیلیه بله حوالی نیجا نوزده تیرمه لو حمیان پیروز به پروگرام ما و به هنرمند می قدر بلند ایبو جان را به دیلانا کرمانجی بداوی ببه ام بخیراتنا ویدکن چه بککی گرم جواره ام سپاسیا هاتنا وادکن سپاسیا تماشوانند کن گو حیا وکیلیه جی لما گودار کرنه شورشان و زیتیر می جاره کدن لو پیروز به دلیل ام جبیر نکن بری ام بداوی بکن سپاسیا حوالین خواه کمیته آماده کار او گروپ تکنیکی او اکیبا و شانازندی و اکیبا برنامه‌گری گشتی نفل پرودکسیون ام بخیر هاتنا واد کن سپاس دکن جبو آماده کاریا و شاهیه يا ديار مسايد القديش البلاي قديش البلاي